Reka tubashimire kandi twongere tubifurize kugubwa neza nshuti bakunzi bacu. Nitwa na Christine Ntirushwa, ni ku Ibendera TV. Uyu munsi tugiye kugaruka ku nkuru irebana n'uwahoze ari umushinjacyaha mukuru w'u Rwanda Jean Bosco Mutangana, ubu ufunze akaba ngo akurikiranweho inyandiko mpimbano. Ni mu kanya gato cyane nkaza turambura iyi nkuru yose. Ikaze. Mutangana Jean Bosco wahoze ari umushinjacyaha mukuru w'u Rwanda yatawe muri yombi, aho urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwataye muri yombi uyu Mutangana Jean Bosco, akaba ngo akurikiranyweho icyaha cyo gukoresha inyandiko mpimbano. Kuri uyu wa gatatu tariki ya 28 Ukwakira uyu mwaka w'ibihumbi 2020 nibwo uyu Mutangana Jean Bosco yatawe muri yombi, nkuko tubikesha ikinyamakuru Igire Akadomo Rwa cya hano mu Rwanda. Ibendera TV ireka tubagezeho bumwe mu buzima bwa Jean Bosco Mutangana ndetse n'ibyo yagiye yiga. Uyu mugabo ni umunyamategeko akaba n'umushakashatsi ufite impamyabumenyi ya PhD mu bijyanye na intervict, ni ukuvuga ibijyanye no guteza imbere no gushyira mu bikorwa ubushakashatsi butandukanye bushobora kugira uruhare mu bumenyi bwuzuye kandi bushingiye ku bimenyetso, ku bijyanye no kongerera ubushobozi no gushyigikira abahohotewe no gukoresha nabi ububasha. Ikaba ari kaminuza ya Tilburg iba mu gihugu cy'Ubuholandi, akaba ari umunyarwanda. Mutangana Jean Bosco yabaye umushinjacyaha mukuru wa Repubulika y'u Rwanda kuva ku ya 9 Ukuboza mu mwaka w'ibihumbi 2016, akaba mu Gushyingo umwaka w'ibihumbi 2019 yarasimbuwe na Havugiyaremye Aimable wari usanzwe ayobora komisiyo y'u Rwanda ishinzwe ivugurura y'amategeko, Rwanda Law Reform Commission. Nyuma yo kuva ku umwanya w'umushinjacyaha mukuru yahise yinjira mu rugaga rw'abanyamategeko, hakaba ariho kuri ubu yabarizwaga. Jean Bosco Mutangana yabaye umushinjacyaha kuva mu mwaka w'1999. Yakoze imirimo yo kuba umushinjacyaha mu bice bitandukanye by'igihugu. Afite impamyabushobozi y'icyiciro cya 3 mu by'amategeko, aho yamenuje mu mategeko impamyabumenyi yavanye mu gihugu cy'Ubuholandi hagati y'umwaka w'1999 n'umwaka w'2004. Mutangana yarahagarariye ubushinjacyaha mu yahoze ari prefecture ya Cyangugu n'Umutara ndetse no mu mujyi wa Kigali. Nyuma yazamuwe mu ntera aba umushinjacyaha ku rwego rw'igihugu muri 2004, ndetse kuva ubwo ahagararira urukiko rukuru n'urukiko rw'ikirenga mu Rwanda. Yabaye umuvugizi w'ubushinjacyaha hagati y'umwaka w'ibihumbi 2004 n'umwaka w'ibihumbi 2008, nyuma aza kugirwa umuyobozi w'ishami rishinzwe gukurikirana abakekwaho ibyaha bya jenoside kuva muri Mata umwaka w'ibihumbi 2008 kugeza muri 2011. Mutangana akaba kugeza ubu rero nk'uko twabibabwiye haruguru ari mu maboko ya RIB, urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha, hakaba ngo akurikiranyweho icyaha cyo gukoresha inyandiko mpimbano. Reka mbibutse ko twagarukaga ku nkuru irebana n'itabwa muri yombi y'uwahoze ari umushinjacyaha wa Repubulika y'u Rwanda Jean Bosco Mutangana. Ndabashimiye cyane. Nitwa na Christine Ntirushwa, ni ku Ibendera TV. Mugira amahoro.